Ia reitor Adolmando Soares Amaralnya liderança Universidade da Paz, sua iniciativa DIAC oferece careta sanolo resen rua ba estrutura universidade e tinang acadêmico idane. Careta hirakne atau facilita no hadia de liutang atendimento serviço estrutura Universidade da Paz, composto husi decano na em rua, vice-reitor no diretor geral Sira Universidade Niang. Reitor Adolmando afirma, careta hirakne sei usa dedba atividade Universidade Niang, no karik usa latur objetivo nebe ia. Universidade sei dada hikas careta sirane, beneficiário sira. Tem que ter regras susi administração geral finanças nebe ia. Portanto, total custo ba transporte ne, Universidade hasai aproximadamente $1 ia tinang ne. No tuir plano, cada tinang passe sosa careta to o tolunulo. La estructura, la infraestructura, para dan alat mantenimiento, no tiene de acción mantenimiento, que y es para aprender la tecnología, para después tervedes algo de rumah, robo, para pasang, para air. La manera mana terrekor, dan dapat dibuat estructura sendiri mereka mana fasilitasi, para itu seremnya, para después atau bisa boleh alat mantenimiento. Baik estudantes da universidade. Namanya maka isu berarti bisa aktivitas universidade. Kali juga aktivitas pribadi jadi bisa karena pribadi. Namanya maka apa pun boleh pensar ke universidade dengan kita mana fasilitas transporte para bisa aktivitas universidade. Universidade gasta orçamento tira oleh karena solusi. Pronto, budget ini kita prepara nih. Kita prepara batina todo. Batina midane sensa suruh usa bagi betul-betul sensa serti. Contratar como ya 2016 contratar como por volta de 300 juta ni kita prepara para transporte lah. Dari estrutura negara juga pasti jadi universidade maka kontra regra Ini administração geral de finanças satu itu requisito produtura base de maka sim careta sen. Kira masih kontra requisito sen sim careta ya universidade di administração geral de finanças tidak ada hingga careta sen instituição. Enquanto chefe Departamento Administração Pública UNPAS, Leonito Madeira Martins satu agradece a retorno iniciativa onde facilita serviço e estrutura Universidade Niang. Lehusi oferece carreta sanolo racing ruane. Nonya parte pronto atu cumprir requisito. Usi Universidade no karik usa sala, Universidade bele dada hikas patrimonio Universidade Niang ne. Tambah hareba minha performance serviço Onune facilitar kami boleh aktif partisipa halal servis kodian tui orientação de tema mau motor. Tapi dalam rumah kami motor, kuan ia runyau tempo udah mangesiku kubida runya ambil mangesiku udang. Entah kami sesuatu mangesiku ni kami kata fasilitas transportnya par bolo kami aturunnya nggak salah servis ya tempo udah gak tempo baik orang kami pronto para tahu. Hareba kami kontribusi persen masing ya ini mandato durante primeiro mandato segundo mandato kami yang buat tadi tiap para kolaborasi di servis pengusaha tamane maknanya magnifico ini atenção bahasa masih liderança sub Reportagem Novai Magno, Televisão Timor-Pos. Janela informação ba emogoto. Atau tem informação atual dia kliu, kita haluha. Hane botão subscribe, like. Halo comentário no fahe tutang ba media sosial hotu.